Ngithi-ke baze bathi-ke bayahlela-ke bahlela nje ukungenzela umcimbi omkhulu ukungihlonipha ngegalelo lami nje ey'mpilweni zabo endimeni, kwasho kwacima, kwaqhamuka nabo olunye uhlobo futhi lomculo nabo basho into efanayo. Beholwa ubaba omdala-ke impela lapho, baba omdala impela umnumzane uMzwakhe. Basho into efanayo, bathi bafuna ukuza ebudodeni, hawu madoda ngithi mina emzini kamlazana zawusengenjeni madoda inyokana elihlazana babona bulawa kwalasezungeni udlula bedlana esifotho ngwanena bathi jeqe kanye maqeda abashaya indiva hawu ngithi kwenzeka into enjalo emzini kamkhulu hawu impela bathi hayi impela bafuna ukuza emzini wasebudodeni bazongenzela lento kanti amakhehla kithi asecasukile ukufukula abantu ufukula umsakazo ngamandla awo kodwa angathola ukuseka kwafanele kanti asecasukile ngoba lento engaphe kwami yenziwa yimi abantu basayizwa yimi ayenziwa abakhehla la ekhaya kanti sabecasukile sisafuni thatha isinqumo manje sengiyayeka ngisafuni sengiyayeka ngisafuni kodwa sengikwenzile ngikwenzela labafowethu kodwa sengiyayeka ngisafuni ngayeka kanti ngiyeka nje kuzokwenzeka izinto mfethu lo nyaka 2018 kuzokwenzeka izinto la kusekuyayivukela nje kuvele ushonisa kwazi sengizalayo ngangabona kusho yedwa umuntu kulabo bantu engihlala ngibasiza ushayedwa nje uzongikhalisa sowenza ndawo okay lungile ngudlulisa lokho ngiqhubeke nje mina nokufihlisa lokwasami isifihlo lase sayazala lo muntu owade siza abantu ngisifihle ngiqhubeke nempilo yabo awungilindele laba babethi bazongihlonipha ngathi babe ngezi kungihlonipha into engisazoba yiyona le engafani lobola intombazane ethizeni nje ngethemba lokuthi yoba umakoti ohloniphayo kanti yothi ngajwayele emzini ikhahlela indoda yabo la kwangakhulunywa lapha ngesaka ngengulube esesakeni wakhulunywa impela ngengulube abayiphethe ngesandla ukuthi usenze ukuthi wenza ukuthi umfoka abantu kunale ingoma ezayikhishiwe zifakazisa ukuthi wenza ukuthi ngathi ngothi ngibukeke bathi lo mcimbi abathi uzokwenziwa kuze kube namhlanje 2024 from 2018 singabala nawo kuzobe namhlanje ave kwaqhelelwana ke kakhulu nalokho kanti ngoba nanitheni ufuna ukubonga into esengiyenzile kanti yasho lapha leyanto bobabili amagender omabili kuthiwa amagender noma kuthiwa amagender kuthiwa yini ukulungileka amagender omabili ke bobabili lezi inhlobo zomculo behluleka yasithi lento babe ngafuna ukubonga wena babefuna ukunombela egameni lakho ukufezeka isihlo zabo khona kuzobhalwa ngabo kuthiwe benzele usibanibani ukuthi osibanibani uyabona